Sky TV rakajya abantu twatangira mu kashishekeri zo rwa mukaga rero mukaga yo kwezi kwa mushanjo umwaka wa 2024 umuteganza program mu kashishaka ndi Boaz tumwese je ngutosha kandi umustudio nyine abagenyi abakira ubasakanuresho mu mukuru mu ntara obunziona isere byo kutangara ubu ikigo cya Conservative Party ikitegekero kugeza imyaka 14 bakiyiriye ibikorwa mu bwemezi umushinja Mohamed Rishi Sunak njata yesasira narabaje bari musasira mwe yesira karurukare ko mukatamenyere abagize cyo wenda tekase kabakabine rwango kunonga aba Conservative Party Portugal Cameroon kaza Theresa May kaza Boris Johnson kaza Liz Truss eventually Rishi Sunak kumbe kunya intege kwingura igana omyaka 5 now Conservative Party bari mu opposition abaleba abakorerwa ka socialists baje mu government kabira karwa katangaje buri umwe tubetegeka Conservative Party yose kuruzima atanote with that magnitude sure so niyo mbuze beri yamani the whole of yesterday and democracy ya wabutane yangaza ubakano mukasheshe twatwine Sunaka ka prime minister kuzo Karuru nyuma ze bayisha mwana mwende twine prime minister so orwakana mukasheshe Sunaka kari mu State House ayo kweta 10 Downing Street kunkaba isha mwana bili yako mino mfarasi no kudumira arushobora it was an interesting election hano mu Uganda nyuma ze twine omukoro kororo President Museveni noba yimu abakunzi bayere mu banyakundiri bakeneye kumukoro okumwebaza abo byabaseko Uganda myaka bagizana na mwenda I think mbabara kutani kanutwarwa ni Sankamini 1971 okuserizo and wiki je nabwe tukarebaho president akagarura katujite budget akangaruka umukono iyo kwita provision bill yagira mu kinebyo bitaterire MPs bakeha obushobozi okwenda kansa ebite mu munonga bihanga byo akwita priorities so izo ntwenda gamba bintu biri obule bwa kura chirize one president of parliament appropriation bill through the parliament in manage a budget. What are those appropriation powers this parliament in president of finance na rajira nari MPs babini some significant in kutomba budget yihanga noto rabentu hera first hour and abakuru bariyaha Moses Mwagaba injya kashari tumwinaha aradisi wanatunga mutale mchungu tumwinaha mwambie waji natamba na rugumu civil society na uno mnyatunga mutu tumwinaha kandi nawe John na rugumu NRM kurga busongora ariya omukuru Mwagaba abantu henda muso babatangirira ukurikiye ukororo abayobagira kusima bakurikiye nzakukigambo ombujure leta RDC twapakira yebare mnonga moderator witu murungi enda kutangirira timu yabatahi banje bari yaha kandi sime abariyo batureba nabakukira kuturikiza narukunda program yeji ni nkurutsayo ababe barakororo nyuma abazyo twena kandi ngarike nsime nabo abahire support kurenga babe batarukwebasa baganyirwa rero baza ino bayisimira mu ihanga ryabo bayota president batakwibasa basima kinyo baza kushaka izo botine transport konkuru kugipereza noza ino sima ya nibyo bakwebaza Edward twapakira n'umuntu gukwaza umusoyi yashora kubasa basima moderator kandi na Sky TV kumpumurisho kuntaya iselizoba abakutureba n'abatukirize babakira nko kumahura amazina na Edward Natamba kandi kwa n'ikitongore cya Sowipa Southwestern Institute for Policy and Advocacy n'ikitongore cya government kandi ngora na mutahi wanje kada mchunguzo wo mu district kureba ngo uri yarohereza gwashika abantu nko president akubona kigaho njya nyuma n'ino kwata kurebereye
ariko atandebere ngeze ngo habira ari n'ikindi cyabo umwambuwazi Uganda inayo yeno etwara nihika abantu kushanga technocrats ninga civil servants nabareba offices nkama kagaba cyo kibire ntunga mwa municipality aho bakiba skips zukika I mean zukutotolinga nka 170 million ushuma twa kwa tatu barara mucome akona bagina bo kubana politicians zabo babihayo so nyuma zo public abya public dialogue abantu bayikwateramo kureba nguru yare baro nibenda kwa rustinga abantu bayibire skips so konka birije mwenu tukoze mu mateka so abo bantu bakutureba skips ne binte bakurundana mukasasiro mutawa dene kimotoka kikisha kikekoro cy'ikintu cy'ikirinka container konke mwe bakabuza rukundiriye bindi bikarukozere konko mwanya go rabo mu mitendera kubiguza bo bashara mu bashobo mu hamwe batwase so we want that accountability as journalists nzakugera rero tukiyogamba ndembo zitu washaka ngo rero municipality accountability ntigendana bazita skips yes ndana mpaka itaga kutera tekamno jo n'abatanga murire kurungi mitumba muno zitakarengere sayibiri so bakabara mucya umuntu korga rukomero nana cyanana 144 years ago tikikabaho nobody no prime minister araridingire pateye ekaluzinga ba MPs bibiri 89 so but harimo bizibu bindi of course nyine ibintu binge binkunziremo wagamba ha Rishi Sunak saha 8 z'ecuro ashabire kiganiro akabanza yiza agamba of course akabanza yatwitinga sanka 5 ya sima abantu na customer nawe yasima abantu saha 8 customer sa customer yiza ya of course yayureka ngo asingire yagira tu you have done it konka 12 ezakuri kukayo no atakagira wa king yaja uwe no mukazuwe baja Downing Street number 10 teine kihiremo arigiremo no mukazuwe biguro Luigi the magnificent black door ya speech etakurenga dakika 2 yaja on a waiting black Audi eberi yaho yatemba but before that Jeremy Hunter on now at 11 Downing Street nawe arigireyo ukonka wakarucha akasingire he survived narare no mukazi wo mu China nawe yeiza yagamba nko kuyarga omu nzwejo ya government kandi yarga na wa chancellor of the exchequer wa finance kandi chancellor of the exchequer umukazi nawe teine kihiri mu munzu maybe ningamba naenda kutwara ikisingolezo cyita ebrum no twari kisimura no ikisimura aradisishana naye pangisiza kana naye persona nazo musijemu na twari cyati usigabona kiza kashira so abantu baba bingoma duga government barema but for me akaruru wako sahi 2 umuvyeyi the man had already given a speech ya isasiza idietire yavuga umotoka ye habe atalo jam hatalochi from Downing yaja Buckingham Palace umudashiki 3 nawe byashyireyo the distance is around 1.6 kilometers yajayo bagamba konko babena aturuko mu gate Keir Starmer was entering immediately nakuri babena arga presenting a resignation Keir Starmer abiya yunataham and for me itu kutera karuru ene demokrasi n'undi muntu no tero ta karuru January ngo president ngo najya kora hero kwa mukaga now hati president uko kujya kora hero kwa mukaga kuba agire bya interfere unda is sober but najya kwiza one instance osanje ngo president omwiho mu ntebe ari chanda nali is not sober enough atandiko rutaro abato mu state of emergency mujya kora hero so why all the weight is for what umuntu agiyemo today nyinshi arijyamo and the government was kwa mwihire mutwari biro kwa no original hariye nogu nawe katakari just briefly nogu nawe tukamanyiro kwa kujya kugwarike one more issue nanka Keir Starmer the media especially the national broadcaster
they knew every small big appointee of the prime minister babene bamanya ngu secretary for defense no can what secretary for this is likely to be this secretary for health no yes but in Uganda the head minister wakwa namanya ngo muri magwini the na vice president na alinzire esumkuruga umuntu atari na president so ya Uganda really harimo bizubu bingi nindira secretariat yakubene shindikira y'abantu to benchmark bakarore bise biri kwihayo ngo bajya kololo it is only in Uganda really. Thank you and nagwe yongera mu Uganda yitwa twina karuru internet bagagiye mobile money bagagiye so na chichu shigambo na state of emergency neba ho actually kororo akampara yo na actually twati jom karuru state of emergency na tegeza ngo bajiga ngoro ndi nebero ata mobile money azaro internet but Edward Nyarata yes please parliament yahinza budget bakakwata bakageza minister of finance waitwa president president wenga akikiza shumaro mu minister of finance fact minister of finance then nabara atakuja kudiscuss na ya batashomeremu is anomalies izabe natureka president nazireba at what stage in your expert uba mnonga no mu gwa parliament yes passing a budget konka kandi no mu gwa president gukora budget no gwarenesha mwa minister of finance nabana representing president president kuhinduramu akachinduramu na kwezi makunyasha nyowe I wouldn't be the problem kiri okay kandi amatekana gamwikiriza konka challenge ekitiriyo ntukora ninga shuwi ya president icyari nakora appropriation ejo nahinda hinduramu noreba ngo members of parliament go issue yabo somehow hariho okweyendeza kandi tubene njya mutwakirebere aho kushanga president ayine ibintu bye byakoreba ngo kwere security nataya kuta musente konka MPs kujyana ba representing yes na president na jekera abantu konka MPs bo buri bwingene baba mu constituencies zabo so ine ibintu byo kubana binyiga abantu bo mu constituencies zo ko umujyaro yabo so ni kibashaza kusanga ngo hine cyacyarabire mu kuyamba abantu atoshange president omukitini sakeye kugira ngo hine byarahinduremo kokashanga yanyigiriza umuntu wa hansi kandi ekizibo kindi no kugira ngo na president wenka nagambo shamunanda kuyanga umuntu wa hansi konka washanga oriyo no skasente no ziyo mu education no ziyo mu health no ziyo mu mizi bowazi n'abakutureba igishaha up to now government yo muntu yo myaka ananendijo hariho etawuni hariho byare byo municipalities let me call municipalities ambara tingitste no basakuza omukilomitazi kikumikorwa muri mbaro shange batine mizi hazaye ibintu byo bikwana bero konka ningira ngo it is in his mandate technicality wa yes ebero akayine 10 yes koreka ebyata kuno budget ka president budget parliament kayunze biri kuna mukago kwa gatano yes president hinguze biro ni fair ya speaker abo kuba ko turiyo ntoreba mu Uganda amaheka ashatwagaga kubenga na garwani ngihanga area judiciary legislature and executive I think they are being corrupted they are fused so shange hatarho ihegeri yo nakora kamara har parliament kuzentebe no vugera ho 1 hour yeah that is speaker na appointment ya president that is true ninja tikurenze biro bibiri that is true kandi kimwe ebintu tukubiyekora ebintu tukubikora abo kugira ngo abanya Uganda yezire twaronda MPs bashaga umurujo hariya you know shanga ntunga mutu na MPs mukaga bona bari no baragomuka district so bona ne rotating kugira ngo na speaker wenka tayina mani agakubye nakozesa kuri ngo ibintu byakora umuteka Edward Bata president ujuriri yes please kano shuta kuri sorino rugumere umushota bena kanga parliament ngo etagaraka kuhakanisa ibyakuba bahira mu budget then parliament abo into jetenga yeah president n'umunywana witwa tumukunda tukamuronda konkana we ninjya hinde kumukiriza mani aza ninjirana n'imyako mwereke kutwara konkana rabo mwe twanga kwikiriza so akwani ndeba akozise munonga kujuma parliament by the way yewe mbara inagamba kintu cya corruption why mero kajya MPs are corrupt or president kandi je executive ata yo nejuma legislature no expecting any performance president abatize parliament so abatize parliament kandi hari kuzaho nagira ati muri abashuma yes abamwe bari mu konka not everybody is a corrupt MP okay yeah
so kutangarize dukoze tukamarebero bibiri turi umwaka musyago byesente budget itagati ngo mukono we have killed time kitangaze ko kashe n'ubwo cyonke kitubanze kutangaza ati mu elections twatera karuru ako ninjya no rero ko kubana bibaho imboko nizibatera akaruba kashumuka yenda habaho nka emergency Kampala mere nk'imyezi nk'eshatu mu ryaho mu state of emergency so kugira ngo iki cyo kitangaze cyonka ninjira ngo twetaga me beating my Uganda twetaga kugera okutwahinduraho kugira ngo imbere zikatere noga ni kiragiro ki twikeza bakwenda ni kitakahenda because president wa 2023 nubashimye kwanyera mu budget kugita mu mukono then birakabihinguza then akagarwa mu parliament ero kwa amateka ikabara kureba ngo ejo ni illegality ni kiragiro ki kugira ngo iki wikane bend over it eshi we must uphold it katanishira first of all yenda kushobora appropriation bill ntimayisashi appropriation bill kwa kweza kora budget neshashanya sente nigaba sente kubigire bitongore MDS kunkatara kwikizibwa kuzo mu consolidated fund akazi yeyo hatakabiro wikiragiro cya parliament ekikwikiriza expenditure ako kasamara sako kasamara akakwikiriza ngo ekitongore kananka na ministry nanka egendeze um consolidated fund biye sente baze kuzikozesa imirimo budgeted for ejo appropriation bill hatu a bill nekurwa n'ekitenso cya parliament bakuvuga ngiteka then president agisigninga eba appropriation act hatu batandika ku spending a sente so appropriation bill is a spending bill ni bill rugamba expenditure eshoza ya government ukwishimiye kuba nebaho hata tanso ye budget zenyima na neji aha kuba ibintu bakora appropriation bill ba members ba parliament bakwata budget yibashumirwe minister of finance ba proposinga changes bareta mu empinduka esente zimwe baziyaba zitaha izindi baziyaba zitahariya haba hempinduka zitakaza umyanya yabiye ishemere kuba kuzakora ibya bishemere kwani bikorwa kurigera budget yo kuyashomurwe ba proposing changes president yajyangu numuhindura muta budget mutaburuze executive ako budget ngiri hanga no murimo gwaki ngo executive okushashanya sente no murimo gwoha gwa parliament bakire hand appropriation bill kwera bene yinja tanka authorizing expenditures parliament yini ha kwenda kutransferinga sente kajangwize rwo kuzoko harho bwire obwo korebyo konko mu appropriation bill na authorizing expenditure abweje mwakireto mbiru kitabanzo mu executive tukabanza tukakidiscussinga bukwa budget ikakorwa ki executive ikakorwa cabinet minister of finance wari kureta regional katari narwe tayine kwabara ka parliament atone jeno na barmu kunkani yengwe mweshoba nawo n'umuntu narubundo shanga intekatika ya president narakatekateka ngo parliament ya leta president nazabyikiriza taramanyere ngo president naija kuhakanisa konkati intenso ya president na members of parliament at the moment na bareba nkaba yetahiza umurimo ogukora budget kureka budget ikijika kushomerwa hato kibanoza kugira ngo tutandike mu authorizing expenditure ya parliament neko authorizing expenditure mukatika ku condition kugira ngo ize sense zirgaza konka mutikirize executive yakoze ya budget kubanza kuganira aha mwagera ki aha muri yo proposing nkishe so we parliament ko yeramani ukore byabe bitari umushobozi wayo konka wari basente bembendaze na nayi president ayiheruze no hayi ni hangama wetagizire ngo yaba hakanisa complete rengo yibagize ngo sente zitaza wagizire ngo abwaki ikintu mukikora mutaburize executive eba hayo jurire ukire eba hebere mu bindi bintu nagambe bintu yakora irrigations izakora zimwe na irrigations zileta was condescending somehow eba haye indayitinga parliament babe na shanka director of public prosecutions ari kurumiriza
abakora imishango watetegereza parliament what ezo nemboze ndijo kwarabaye ni issues na nishengero ahabwa corruption parliament emyeze wire bakaza kureba irwariro rya rubowa government kariteka ushingiza inga irwariro batama higa government amaheta ga central government gachi twige executive bacingira ba MP kuzai so corruption ryo mu parliament kandi ryo mu executive tinkureba president Museveni more authority ye yo kutunga MP zaka kumuyimwe no mamu y'abari benguzi numenya nguko hariyo corruption rubowa irwaro ba MPs tubashe mukora bakora monitoring oversight nubareba esete yo mpamushoro kuyashogwiye ikakore kirico akomuntu mu gwa parliament ugwamani gujya kureba esete kuzayije nso utureba executive ne proposing tumwe no education patamust no chenga parliament ne basakora mu amendment ejita ati nomanya mu education patamnyinzi ziteko tushari ko tom health ejo ne basakukikora konko mu mugwamani no kureba esete ya government kuyagereta hata bakazakora mu gwabo robowa kubagire kureba irwaro y'abariyo naratariyo bakikirizwa kwikaho nare bakabakingira so tingwenda ngo president ayihindure marika wanyumwe bazio okuza kutugambira ebi bya parliament okuya wayinkiriziine nawe nyungu muntu nabuze ngo budget ekakorwa executive kumera bene mwenda gukora mu ene adjustment mwenda kureta empinduka yone abwete takwikiriza abakozere budget abaje proposing bakabuzubwa abwenshi esente zabezdirwa ezezi ntuzendaha kandi zirya tuzendari abo parliament ne kwato bushobozi buboneka bwigaruza bagaraka bashigara kamu what is their stand, what is their spinal cord saying hariyo list manya MPs hariyo list MPs by Uganda otomagambo MPs by Uganda tubara basyo system agree later bakoresha president konkaba muonesha their side of the story we didn't see that yebere mnonga mbwenu omuntu rikiro entwiga ya Afrika yayoreka nko munyamateka yashoboraje uko ibintu bishimiye gukoratana ikiriko mayinsa nkuru nogira batakashomere even na budget umuriyo wo wiro ko abantu bagishoma no bagitensa ho bareba ko bagitebekansa kwija kuza kushomwa kunogera ngo nubwo bashaba executive ngo konkaha ahabwe ncyataka bahati ahabwe ncyataka bahati hatoro rwanjo rwona rubeta kuza kubaho kongano hurra bahereze kushoma budget atubahindura okuhindura nangwa katiye ngo buriyo mo yayine nka personal interest konkati nyendo rebe bakwate sente abine chance yo kushitama akachiko bayegabera amarwaro nangwa katugire ate kango peke kurebera nka so wipa nginkira kumweta ko nikitongore kikucera kutuyamba mu kurwana so urwenguzo ntungama now nguko yanagamba ba MPs katiye constituency zaba ziritana wagaitamu ya district yona ya mukaga mchara now hati tabaja nangwa kizemu district anywhere in the district na chenda specific arumo constituency ye kana hi government be yachikozoro mwako guhwe hata ho shanga ngo haruburemeze hatu barene bebembeza echa ambulance hatu washanga ngo omu budget eyabekozurwe executive yo negera ngo sente bazongere omarwaro bate mu equipment bongere mune mbazi hati yocheza otambulance mbwenu waza kugeragerana sa oyo nomutuma guhanga cyo wanubuza muri munanje ntwiga ninyera tukitere mu gitoki ori wayongera embazi na nebyo koze so mu irwaro na za machine nebindi naba yasavinga buri munya Uganda konkori wakamana ambulance even eziba kwishangana ba MP zabo bazigurira ziryaho hatuwe naba yatagetinga
oriya watunga kakavara to watunga accident kuba munonga naro orya revo itari kwetwara mu irwaro imana ukusangana nayo twara inatunga izo services no bare to ma ambulance no natunga services so priorities then billion magana shatu zo kuba roko kongera billion magana batungire. And by the way, let me tell you, Rocco, formerly care private company. Konga government yagura shares. So nichibani chimanyisa ngo wawa nakora company nentwiga ogo mwaka ngatamwezanye nawe katamweze tukakora ikintu tukakeza hato gurukwira to kugira ngo tuwazitamu hakiye n'icyo company. So in short, kandi by the way n'ikindi billion magana 5 ijo budget ya district zone ziri muri Nkore I think na Kigezi combine billion magana 3. Manyate cyo ryo nogamba ekibabere bagurire shares government yagurire shares ntiba kikiro kandi services ze kuba neza gukora nabwo neza ukora mu ihanga rya Uganda kandi nabwo by the way waza comparing na izizo ryo nogamba even zero na negligible. So yes kandi ato ijuke ngo priority ya government negendera bor financial ya hine kibakutafesera hati nkebye sente umwako kebye sente gwawe iri bakabanza ecyo kureberaho abashomesa ba sciences hati bongere abasirikare hamwe n'abashaho hati local government yes yargo RD I mean retired RDC yajo wa serving RDC information ya retired RDC eyo kugira ngo budget ekaba approved yasomerwa ihanga then bamaze gusomera ihanga MPs batamwe byabo. That is not true. That basically that is wrong. Abo kube cyabeyireho process ya appropriation budget yitu nekera kutandika September. First call circular, second call circular, hata ho ibi ministerial statements, policy statements with amendments. Nukwe kujja kusindikibwa owa president. Budget eyasomerwe kololo ne budget so president akaralainga on I am very confident about this. President akaralainga solely on two sources. Source number one, letter ya Barha minority report ya Honorable Semuju. Letter number two, media. 750 billion reallocation was only and only mentioned by only those two institutions. Not Ministry of Security, not CMI, not ISO, not Ministry of Finance, nowhere. Obabene barabya budget byunkandi omuko wanje one close by close na nishaba nko kubuza kantu kamwe otakarenge he mukobeyi ha so deka kandi manyereka kuga budget ekarabwamu wait budget president Museveni akaida asoma speech yayo speech ya president Museveni last paragraph questions here are set by all the boys questions in buzo boys now president Museveni akagera barekere nga John kazi no mbuza lekango gambere torko vuga Kigali lekango abafuturana bina magezi atu wabi abantu ngo budget ekaba approved yasomwa then batama wait wagera ngo no manya president ahari kwihe information ngo bitongore byo barekerebe ngo bitongore byo official turaherejo information. That is a brand. No, it can't be branded because of available information. Ecyo ni kimwe. Ecya kabiri mu mateka yabere biyo president ayinorsa ruko kugekene nkuruza atakagisayiningire nakyo kikigo mu mateka ate one information. So number one, me I'm saying bills zaitu especially a spending eine time frame. Okay? Eino bila wayo. President no soko musindikira bill hati akajise akaja taho bukono after 9 months no problem. A spending not the same. Secondly, bill ya muhegwe okwa katano. Eine ministers chinana na babiri in that cabinet. Akata kuja kulinda media komanda ko. Okay, media na President Museveni who talked about the 750. No here abandi kukigambo. The 750 billion reallocation ekawanta kulefa media to the extent ba muiducha nguna last financial year akaro 1.3 trillion
3.1 trillion za kugambaho last financial year hakarumu 1.3 trillion reallocation. So aba ministers tubanze aba ministers beitu ne baba lahi because basoma club chairman budget committee ntuliza ngana kurundi deputy we na leo deputy wa finance ni honorable Amos Olugorobi who was chairman finance committee musasize na amanya ngu obyabera chairman wa budget committee the allocation zone zikana zaba unka president ko kwagambire na amanya ebyabe atwaro mu constituency ye atali minister na minister yatakutwara nikimugumira nawo kugambira an MP ata budget plan igire tutakuba na MP ogu abandi bakaba mwino budget committee kandi bamanya ebabene bakora. So echa kugira ngo president this has been happening now when a committee ngira agira ta indeed in the last 4 years tferilwe 3.1 trillion but in the last 10 trillion over 15 last financial year ihonka parliament allocated 1.3 so noni tukuru kuferwa passé ohireho nukuhindura myoni ya kwiza aha echakwebe na azana. I wanted to set the record straight ngu kunu kube kutari kujumbura kwa president kube kutari kujumbura kwa cabinet it was public outcry nka ebya parliament ngo kwabe kutari kujumbura kwa president ngo kwabe kutari kujumbura kwa CMI na CID exhibition yabeire aha parliament ikatanu kwa abantu babucyo abantu babeta bibisiyaga abantu babeta European agents indeed kwendire kutuira abantu it people centered now abantu bene kumanya ebara president ogirebe ebara president njubwinyi president aino bugabe kukozesa any wording. I have no problem with the ebara president. My only problem is abantu abakutaha na wabo honorable members of parliament abantu abataha na ukanda honorable members kubo buza abanya Uganda ha Museveni na MPs in Vendaki everybody will tell you they would prefer living and dealing with Museveni alone than dealing with parliament alone. Every Ugandan is safe dealing with president than parliament. RDC njajo ni mujere chikaza no nyo kandi abantu to government inaenda kubikora hodi billion national development plan iki bwa bagira ngo urutindo rwakatete abantu bagira ngo urutindo rwakatete ateki mukinde ki hata kijoko arwana kumekinga shwangu cha jambo kandi government inaenda kuchukua pente sate. So leji number 2 budget committee ene ba MPs amene ba members bona na ex officials almost 10 koko mbanu halumu ba chairperson na vice chairpersons bobuchiko bundu bona all the secretarial committees they baraba batentwire kuruga sectors oberaba no scrutinized hanu basimiri ko babalo na umba members abo halumu ba halo buchiko obukwebemberwa opposition nkabona na rutano aba na badepute babo nibatorona cyaguranye bajo mugachikwa president either ayemera nansana agira taba hano muri umwirima mugatorana kubi achiba yargayo kivumbi chairman wa gachiko aje butambara atwara amasanarese koraba budget committee onde MP na Mboze aje mukono atwara ya maize reallocation dula reallocation konga president agambira ba mukono atinyo tumurutunga maize abukuba muri bacu opposition nyencha maize gajyayo garabire nkai tugarabire mu cabinet tugarabire wa president garabire nkai on budget committee so president ayesanga munyencha najya kucicisuba agira tahati hijya kukoleki habokuba mukampo mundu wagwiri nyencha barabo kubajimwe president is only telling Ugandans one thing finally nyowe enjuli yanje design ni nyonji kubana babanza kwijowe then akakora finance konka bo budget enu ne bintu biri mu binu MP abenjikane beyitu obu bijamu but he has no any certificate at all twine minister we have 7 it is only in Uganda not about diploma but there are 18 people about diploma about certificate yo budget ne letwa minister of finance and president wena plan ngiri angariyo now MPs baenda ukushoto banda ku mwaka satisfying ebyabo ne stage hey president amanyere he kandi taronko bwere mwaho abanda bashime kuba marebera mu president because why ne bintu real abonye kaseje cyakata kirebire wabari mnonga kandi kaseje musasi kusima colleagues banje kwa submissions ezi they are very interesting obwe mwa urugo because ningirangu ihanganye tu Uganda nde twine actually nka advisors boko abara president okusinga y'ubwinji
kongano yeguza period y'abakutwara kugira ngo haza kujya kibayenda gukora ubwire bukikumara twine bindi konke byo gukorwa babikora ku kimuno so nko kuyagambeho council ebitwire nipa kongani ngira ngo at this time kibireho bire butakarengere muno kugira ngo president yachimanye so nyoni blaming actually tuwe twagambire kugira ngo abakika ministers abo pre executive nibetaga kubanza baba MPs kugira ngo bakore ministers nibabaronda nka MPs ushanga president rumwe yayiha okwapointinga ministers meaning ngo takubecho cyane kubecho cyane yaragamba mu tubashomere tubakorufayinga kugira ngo bakore mu executive bwashome kubana kuko kugira ngo nanda ubuhagizi constituency zabakorgamo ushanga yabakora ministers so ningira ngo it's high time ninjana president kureba kwechoka kureba abantu abo kubanite ko myanyeji iyo kuyamba abanya-Uganda bagishirire ninga tubagishirire so ninjya mu challenge na we nayisiga abantu abiyatire ngo konkana abantu bamutina there is that clause na kuronda no muntu na muronda minister konka minister banatina appointing officer weyo ushanga atatekinga initiative yo kujya ngo hawe shobe ati mugambe ibyo twabirebera umuyanga yitu ushanga instead na advisor konka president na advising. That is the only challenge we have. Kushanga ngo budget yabe ni mweshonga zona bashime ko mwana ati nje there is a problem here abo babona focus yabo no kuri mwihanga gitu nkiwo shomere wabugana MP minus kugira ngo MP nakukiza sende ikindi akagera ngo ayine manage wanyime bara president amana na nyuma aje kutubeta yaha municipality MP ayibembera abantu biye kukinga municipal council yes akoze ikintu kibi konga turi hote office of municipality na mujuma no kumujuma ngo yo research ikorabura MPs kujya kubakanyire bari no baruzinga next teams nabo bonka abantu bakoyicereza ninjya ogeshongoro wabure ibintu barabamo abantu uko witura hamwe bari no bajya MP witsi tukamureba gakaburoko ngwe mutiyambe mugarure so ninjira ngo bonka be yego katahara rwansa corruption warhama niza warhama nanaja ngo mesoba so haro warhama pe ninjana umanya abantu bari bajya tukamureba kandi ibindi nanye tikamureba gafara ko parliament mbwena hatu waza ko parliament koshanga no basaka marumwa akagona no mu committee tokagambaga no mu session ni parliament no mu corridor tokugamba no mu corridor zirangwa no kwemera hari akaheru kamerika kureba nabo tukakureba ho so hata ho mwene ebitisana bari baragam twine program yitu nishengero mukasheshekera izoba rwa mukaga twine ba Ekaya Crescent Hotel ababine hotel nongi nabashanga kwa mukuzi byona ebitaho motel babyine bine gardens aho korre mukoro ya burikika bine Ekaya Crescent Hotel ka mukuzi orebe empereza nongi omurembo orwambara nuwaga ukareba speaker nashome barheje agana rebuka either nkatashemerirwe nari obaka akakangarine body language hinichi yabene communicating tima ku uko arebe yanu kana arebire batumanya abantu batura n'umuntu babara kumushuma problem y'abanyegaro sorora nazo kugira ngo hati ngwe onora naza kugira ngo hati ngo parliament ngwe kuzi mnonga icyo bitaka koraka burijo kuba kugereza budget executive ko proposing budget yayo parliament igeneje na implant giraki konkati president we wa Uganda usitwire nawe we yaba kwino ryaho ry'umugugu akutororete ingere akayirwa akahura ngo public kugire mu bwisg we nabanza kwiguza ko cyako haka space rera kutira ngo rusinduko hato chuba no hirma no hirinji tatinda bagambire hato bwo yicizubura atumwamo hono mu obyarga ho twagera ki twakira hato bwo parliament arebere public opinion abantu bajya ku kiji parliament nyuma iso kubataha batesente armunarwe jura kuko burya sente kwa parliament president yose nagira ki nakumanya kugira ngo yakumanyirizo ayo se nakumanya omwaka gundi
esete zibakuza trips zibakugera esete nazimanya parliament ayinemba MPs abayinere mu bokushitamamu ayirera abakutuma bokushitama mugarere kurizo kureba abahanze kuba futenze ebyo ni manyage sane twiga ayira abafutenze zo mu parliament abaterirwa karo ayine n'abakushitama hariyo mugarare kureba byasimbye no batenza bato kandi hati ayine na za kamera zo kureba batenza bato hariho kamera hariho n'abandi hariya bareba abantu batenza bato wacetegereza hariho abantu na AI so tine cyata mugereki tine cyata kumanya ahishengero ngahatu ngwavumire busya ngwaje arebere ishengero omisho gabantu byagira izina ribi ayine na artificial intelligence nawe yaba nabra ayine human artificial and other forms of intelligence spiritual nawe cyatine ari n'abacozo mu parliament baba barimo tayine cyatine mu nabamanye bakora ayo kutoza sente nahamanya uwageze namanya watorase namanya abesiza bwesiza abwo kuba ashahejo either naye ni cyako bagobomu politically takuchira kupasunga ibintu bero personal no president na cyako pasunga ibintu bero political kandi cyo yakirgaho ajya bakina abantu bakabamanye kunda abateke kunda abakwatu baza kuntegarisa bakiri popera binizina rurunjo mbantu konka twarebere parliament izina yagira ki yasiska yajya tinje premier nabo konka abanya Uganda hati yatandika kuyayo obukwakuruzo obwata agumisirize hati yatandika kubwere ko mu Rwanda for political expedience kugira ngo ariyo munarwanisa corruption parliament manje sente bastuye parliament ya Uganda etwire ne yakira sente ezabafite ko mbitongore ebindi ebyakwe bisasize bazeteramu bajya ngo hatimwe akaruru kaza kukinkubibira na mukaga ito twino hoje kunda benta twire ambulance mu constituency akaruniza kiye ukireba atebe bintu bitwireho tubiribisi konka we nyeneka we nwakushiriza na rungi all the time when Mr. Kirini thank you ya iwe waje umushambi mwagenda hamwe wachenga wagenda hamwe ukagira umushambi ahantu marabankaha imotoka kika kwisebyondo mwana muzabugenyi hati utokitaha bugenyi byo kugira ngo nuza kwikiriningo gende nawe yakurugamu mushana kugenda samate rere ko fira yashitamo mu bugenyi ushengu yayizire weka ubu wijana byamutsiga kai umuhanda so my point is kandi yabana we azando mbyondo tubukucyara ku mukwata mutegereze we no mutegereza ngana we tubukucyara ku mukwata we abwo ko we amushaga mu ori warya ngo wayitebyondo by accident kwako yakuringamo then muze yaze kumutegereza we nabwo akuziringamo we yabana wakuziringira ukire ishake najya tugwa kayisebyondo mureke agende yituturiye aba movement base tahanetamo thank you tayine buzare bwamanya nakadi manya ikintu ni nakimutira buri jona kwata abantu bateka mu kintu gakabatsigamo thank you juruko deju yaji kutomeza atomezoria so jona jarate yakashato na manana RDC tumpo kwasa kumushoma bakamwitegereza RDC icyo kintu nka government executive no mucyejura mutakugira ngo buremeze buri ya parliament yes parliament nka budget y'itwendire bakabine billion z'Rwanda parliament ijyo njya bakoze ubona barumuna MPs njya tuba kwingora 15 konka bakabine billion z'Rwanda yes haruna izo kombeka parliament ensia konka billion z'Rwanda sente zo ni nyingi nizikera ezitukuhereza district zone ziri muri inkore na Kigezi maybe na to zona 3 sub regions konga abantu inkumi katubari 15 bari mu parliament MPs n'abakoza abandi bagira billion z'Rwanda konka ni mu executive ya sente zo kugendera mu classified expenditure ni mu kamuri yo muzende nyingi kandi shote government esente muzetwara tarhoro kirini yebare mnonga ande cyo n'ikibuzo konga kirungi answer very clear necyamazima para amahega ga government buri hega rine emyoga yaryo nko
ko constitution yitu ya mu Rwanda 95 iri kugira beitu ekitekwa kwetegereza no kugira ngo executive yetashyikirize emyoga yayo nendi nagandi mahega gabasa kucuramirwa ecyo kureberaho hati haba hakavuye ijo kareba ba Kenya bari kutembe barabye bakabevacuatingira mutugikizimbe munyonye kutemba mutugikizimbe batine na gashora he babuzaraho koraba so ati classified expenditure ya NRM government ne yamba buri muntu wena nicyo kurebera obusinge butuye no mu ihanga yitu ya Uganda turi kuyamba abanya-Uganda bonka n'abatererere bakongeza hakaro umukugamba kwa murumunange John Tor nawe wano shoti executive na president Museveni washa ngo bundi tiyatwara ba members ba partnership judiciary nkabambe tiyatwara parliament nkecyo mugajo konga nanyenze ngutwena tukimanye ngo amahega agashatu nagagumana ge checking buri hega rino saru checking erindi icyo ni kimwe icya kabiri yatesara cyo kugira ngo kitinda sase mujyu hamwe na media nubo bareteyire ukitinsa president yakora icyo cyakoze hati na cyecho cyonka nubu cyakwa kiri kityo tikiri mu bwastane bwona why semujyo bakugamba n'umunya-Uganda nawe yatera tocho mu kite kikabasa kutambira abanya-Uganda bona government yitu ya NRM kukira munongo mwebembezi with president nacyurikira media no fourth estate nuko yatari mu constitution ngo niyera akora ihegari yakana so ninyenda murumunange John Tor nawe kirungi no korana media Uganda kushanga ngo ndebeyikiriza president Museveni nayikiriza ngo hazeho za radio nyingi hazeho za television nyingi hazeho biha bingi n'abantu bagamba ko barikwenda nazo kiriho by design nabwo icyo media yatera toki ekashanga ngo hariho nshobe ebereho hati kandi umwako guhwere ekabaho hati rero akatekinga action niko kwagira ngo nyine kaya byamera ururimi enyena niraro mushabo hati rero kajoti financial ye yahwire kacyabere kashati cyaba corrected kimegumaho kitene owa kitereza kandi uko bana kitereza especially cyagishobere kuri wa parliament no president. Thank you. Yes John omudakika yemone witwendera akantu aka number 1 president ariyo nataho norabul kitongole cya president cyakutaho nataho ikitongole cyo kukicekinga hata n'abayure abatandikira yaraye abateyeho former convict karemera convicti akasengwe mshango 2022 we are not talking about too long time ago David Karemera mango musimana kwatajya bashuma 2022 na sentence kumateka wi 2022 tumara mpina amnesty aba yaraye bunga bakamukwa buno bamwekwatire nayenda kwiba some business paba yabale seran contact so which is okay if you send a thug to arrest a thug so ati nahurire timagare mazuma ngo president akandikira Mururu Mukasa makari minister wa security ngamujyango yatorana Kayanja za kwembera wembere ngo since he knows these things of thieves so I don't know what that is Hati oversight yesterday but one parliament we were approving auditor general but discussing how will he be remunerated no haramukora oversight so president we tacyandikire wateireho akakiko kokora oversight ha parliament akakiko kalumba number 1 President Museveni was every those two dailies don't make similar headlines in May 2 national papers kakora headline name nobody discussed it no minister no what president ayeterire hakachiko because no rawo hamwe ataka kachiko hata tira hakachiko kukuchenzura parliament yataho
national chairman wa NRM ubwo ni General. 7 yataho chairman of high command general Dr. Museveni yataho president w'ihanga akaloha abantu babo akachika ko ngajya gumana kacentura parliament hatu nkora ngaliyo list list biguri list negumane ba amended biguri hati list ejo nichemanyisa kutosokoro mulimo gwawo ko bakugira ngo halo list ibara yawo to kumane roho nargahora so there is a very big problem budget kugira ngo budget kurwa mu government ngunebe hikire kubunju muno parliament simbuju this is the only mistake public batuyiremo no batworeka budget yenu kubergo mbate kono kora tsubeitu ngo therefore it is a good budget Uganda ni ine budget national budget halumu sente za miscellaneous kandi stali milioni 10 500 billion kubera icyo gihe hati kumukugera budget mwageraho item ya miscellaneous then umwana umushaba supplementary mukora ariyo za miscellaneous eze zirega hadiye okwane tuzineze bugwereze okoze bugwereze halo contingency fund 0.3 I think or 0.3 of the budget Uganda ne planning ko planningiro bugenyi wa planningira transport ebyokulya amabwa wagira nkonka ngusije na miscellaneous others budget haga na others so there is a problem number 2 lastly hayisonge ekintu kyokuguma na pointinga aba minister atabandize kurora hamikore yabo capacity yabo nukusoma kwabo ngubo ne ba police at which level do you formulate the policy? Okay, if a minister is in charge of policy formulation or when capacity kukora policy no if hatu when ministers vehicle ICT hatanzuli ya communication wa hasebu gwawe myaka 2 ngwa developinge a communication policy naje kutamuki nareka byanga nari se chinda wote so ayo PS nakwa guiding na PS wa oversee PS ne technocrat you also need a technocrat to formulate a policy you should be a technocrat all the warana formulating a policy should not be a layman and for me thank you. Yes and for me government ya president Museveni ebi omubyone byokukora going forward abebembezi bona bashimiri kwita mu board omwebembeza akaba na amanya ato mu budget yanje nyine mu kintu ba ministers nebeiza omubukipo bagira ngo nya omu budget yanje omu cabinet kanu bakakanyima mukanteremo let have a meeting with these leaders have a meeting with chairpersons of committees habo kuba icyo nyoni ndora mu cyo kumaraho age impasse. Thank you. Ninjira politics zitu zikira munonga ha royalty tukagira cha competence ninyuruka akali Nelson Chombo muri Zimbabwe mshogwa kaya shume na London School of Economics mshogwa kaya I think akabuka minister of finance numumba atensize ngumugaba myaka 9 ni nagaraka Zimbabwe president London School of Economics trained economist wa revejo kungakana nyangu at 94 mugaba garaka Zimbabwe so we are competence to be cool it's about royalty maybe but wana Boaz hata kiri important manya yuno sakukirebera myaka nayo numbers hata nka America abagurusi babirika barino bakompiti ngirentebe kimanyisa ngo hata singire Trump na hasinga Joe Biden bona tabagurusi konka tubakuza kwebembera America mbone senga batsigaza babuzereyo so at 94 what you bachikwena ngo yetegereze hata abo bubonka bundu kugamba umwe ayine myaka 9 ndije 9 nabo ya no kwa kusavinga imyaka yena yonka kusavinga America nabayine 9 mukaga hata umugurusi konka kurga cyane mukaga kari 9 ije imyaka almost 8 kongo mu Africa nakora mu Africa konka you have a point konka nyuinde gateka omuntu washomye London School of Economics nanyero ibuzaka especially ko mu Uganda bwana Bowazi akore bihangara tine currency zibaho na currency kanko gambe oje kigenderere mu Uganda ba professor bengi ko kwetsimba bago kigono record itizone na ko muri shema ngo kurira ngo gashema tawusa ida batora na ka muntu nari mushene nuko ngwani yo mu studio hati nahurira maraka gatemba manyanta warobuze ko batorwana bagamba je ukawahura forum yaza yigu ari kite kiriyo bageza kuba umwira guju kanko buzi nako buzi mu Uganda ekikubaza birakuterera ba professor no manya
a leader is a summary of the electorate. Thank you. Yes. Abasinzi by the way democracy is expensive. Abasinzi 10 bana batera akaruru k'umugongo n'abarokore nshanju. Abasinzi rubasinzi. Thank you. So atekikere no gamba. Abantu barikwe and by the way for your information. Atuntu ndiyanga n'abasinzi. Parliament na yakora amateka. Nekora kugira imbere ahe kuba yashika. Kandi negahibura kugira imbere ahe kuba yashika. So oyede gendese cy'abantu abayuganda majyepfo. Nyekite kitakugendera ibintu bya democracy. Ekite cy'inkumanya mu Uganda mu watahakaruko kugira ngo abantu bagire ebigo nari batagire ebigo. Aba kugira ngo batagira ibigo baba bingi. Rucenga. Ejo niyo democracy yo rukwe kugira Uganda tagira ibigo. Aho nho yokorera. Yes, ataho nho kwetera ngo kitza president Museveni kuragira katomatinga hikigwire kandi koma. Aro aicheme kwika, Ibyo bya bingi kujya tubanze nkebuka fast. Ya John ya leta point enuzire. Yajangwa bwaki agamba ishobora kagaro universities kazijwire abashomere katwine bingi president akaburwa abantu bahweze bashomere imirimo yakwereza ubwa minister akabateka mu bakazarengo rwo gukora policy banara DC ekintu yakitarengo rwo muteze wa Edward democracy tukusaba abarugamba bakaba takusinga wabo yukandi n'amagezi Edward ba professor kaba takusinga mazimo umuntu oshomereho owagira umushomera akashoma akareba okutkuba nturonda bebembezi bitu omuyanga lya Uganda omulundi gumwe 2 3 niyesiga ngo umuntu rwotegeza mu rwa gatanu takaze kushisha ubwirwe kwetera so haro ba professor esimbere it is not so it is not mu UK hello wasira at the 8th attempt yesterday abo kuba such a category of people abakubera batera professor then don't complain then hata abasinzira kufuna rukumira 10 na polling station by one tugabera hurukumira ato kanko buzi wabo shomera ka giving up utashomera ka kuchweramu noboye n'amagezi ati byabivuze nini konkanza bas paka kiza kubuza rabe director wambara regional referral hospital nari ntubuza abashombe iza kari appointed and they successful wabare mnonga and ninyejuka kabari municipality professor Augustus Nwagaba 2015-16 akazo primary zainarimo unaboka bano bakabiri abantu bakamutera wengo akatagura warajinguwe ni ngo consultant wa World Bank professor Kagonyera bo bakaba takwenda kumanya abakabari but parliament kyaje kushitama professor Nwagaba no mumu facilitator zabaye sire kwegesa including aya bamusingira mu karuru edakika za 20 zara mushaha 5 zakasheshe program iti nishengero hano Sky TV nene abakuru mu studios mu Moses Nwagaba no pleader RDC wantunga momo ya Mekada Mchunguzi Geoffrey omukuru Edward Natamba na rwo mustongore cha Sowipa nyine omwami Tolinawe John na ragabusongora na nyine Boaz wa Mongolia reka tuhindure gia twate enshonga ya kabiri nyana kutanga na RDC nyuma abaziyo kororo abagana amajyangu no kuyuguma eyugumire kororo etengesire real so mubenu mukoraye ayo bari mnonga umbadakika bona nyenda kubanza kutabarutsia wekitino sase ninde n'abariyo mu mobilization bona nango mbarimo na director wa mobilization wa Kandare n'abandi murebereho yes mbwenu nyuma abazo banyekundire star structures banyekundire John reka RDC agamba nyuna agamba ki orekere muranga ngukusima president weitu ahamya keji eyahitsa ebyakozere kandi byayirukire gukora ngo nicyensonga kandi ndidi kibiri cyensonga abantu bekozere mu murumo bacambajya ngo twena nitukatse kororo obwakore birungi abandi bakabara kubisima ito babisima tuborekeho and in fact buri district organizing ibintu byayo nangwa nabamwe bayirundana munente bazohereza Kampala zo kukozesa abamwe bahereza za basi abamwe batembe motoka zabo abandi bagenda na public means konga kurigire kurenga
abantu bakorwa muri Uganda yona bakoze statement ngo kitinza president Museveni ebyakorera ihangiri ngo ko bajya nyakusima gumusimirwa bajya nkatukusima aho kenta sima eburo waje kandi ninteka nabwo hata abantu ko barabene freedom yo kugaha bakakora n'ikitari cyo n'ikushisha byahikaho hata ababaza kusime cyahikaho riyare ukiza kuruka umuntu nazongoza nagera ati cyaba kita I mean you know ataro nababeyendeza hati iwe inorosa ngato kutwata ngumcha kugambara But RDC, you see wait you are opening wait nobody else has you wait kawataniko kwechenjera kuchirika obwire no bwa RDC but nobody has disturbed him obwire no you have haramuna yihakana umukoro kubere Sky TV irakari abantu. Don't be a crocodile, don't be a crocodile, don't be a crocodile. It's wonders time, it's wonders time, it's wonders time, it's now. Baby jelly, hey. Habo jelly, hey. Please don't make us leave my house. Hair shampoo, always beautiful, so beautiful. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Mukama witwa Sima barebi ba Sky TV ogune Bishop Nassan Ibrahim Tuyamureba wa Desta Cathedral omurembo rwambarara nyina makuru marungi ahimuri abahihi amwe n'abahare Sandeji icyande kiro kiri mu byakozwe ntumashuri 13 ngomoyo yagamba montoranire Saul na Barnaba bankora umurimo ogumbeteire hanyuma babateka hwengaro babohereza baza kurenjira aroba Barnaba na ba Saul Desta Cathedral Western region omuyihangare Uganda abo mu yaruhanga atugambire ngutwahure za kwemeka ba bishops abakirura bishop wa Kirura bishop wibanda bishop wa Ntungamo bishop wa Rwenzori bishop wa Bundibujo wa Kampala nabaza kwa nemekwa ba reverend bichwe capital mwe na mwe amwe na ba pastors aburizo kwa mbemekwa mwe na bareba Sky TV nimbeta mwizema nitwe sande kugashahina mpaka shaha mushanzu munana zabantu wemeka nyendorebe otuning Sky TV ahura bino jirebera hona abo kwatine ikamu ihanga ryona na heri yihanga otakafiro kuba mukoro gumukama tebekanise kandi wabari yo muri imbara romu otakafiro kwiza kubaho neitwe na mukana za kwezo mu shop Ogune Bishop Nassan Ibrahim Tuyamureba wa Desta Cathedral Mbarara ari kweta baho na mukama naza kubaho. Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu twazaho mukahumuro ku Johnny yaturetera RDC we no submittinga oti hariho maraka agabega negative mbere cyo yawo shemererwe turukusima president abana baranga bembe mu ruko uhura babeyendeza abana baye tonkoku batandukanye ngo hatana musima aciwe umuntu twara inorosa roko zahari akakora demonstration okahura ngo yarga yayitse nk'ikizimbe okahura ngo abariyo bibe bintu by'abantu hatabargaha umutima murungi bakaza kororo baketa presidenti baketa nyine yihanga ngo muje tubasime kandi bakasiba shemererwe indidi hati hatoriyo ukiri kushobera we nanateka tengo bari atabine rights zabo ikibuzo cyanje nawe cyo kushembaye Honorable Richard Todongo umwandiki mukuru wa NRM yazamukoro mkogo akajara ngo umbire mbwenda kwika tukabanjura Geno Museveni nka candidate wa NRM 2026 we kanse butarije no kanjya no abantu bona akuruzingire process yona tarabeho kwakira abantu abo kwenda ku expressing interest abo national chairman Alfag Bera wa NRM ikintu cyaratensiweho kandi kirahinguzibwe tukakomwa ndeka kugambira kandi uko mware cyakomewe konka abantu bakagera ngo uwo kitinza president wagumeho urra
kandi cyagambwa cyatensibwa no kutensibwaho bayihabagize kubita rukiya manye cyakweba areke bakweta statement hata banyekundire bona basibere kororo nyumwabazo ejo ni statement oriyo otari kukikundaje naire ko rwo narwara na arsazi narwo bamutana drip nari kwa kwa ine cyagwire no narwo narutangira kwerana no tatoro ekindi kugamba rore by the way rore bwana Boaz we benefit from intelligence anyitigeza nan head of security ni impura bingi kandi bihorkeza amara kago gahurira ngahora agabanye nayi basheshera abantu uri umuntu nashango utafireyo uri nayo taguza amabari now hatecho nanyenzere ngo abanyeganda bakimanye enemies of progress yes hati kanko gambere hata nkantungamo nyonga nkaguma mu kitere cyanye no kumonitoringa kureba what is happening abantu bamwe bahaza basi abandi bahaza costa abantu ngumyamizo mu muhanda hata kintu kecyo wota very serious nchikuraba nko muyaga no gumuchikura tuzamisho yes noga kororo gire kabagama kamugufuri magufuri yajya first of all abakutore bamwena ekigambo kusimana mu kimanya nyo mupostayo so aho ukusima mwene keberabe na mushanju bya December umwaka ugwire tatana mababa kandi basima rahanga ukusemyaka 50 ombushoye nuko bagire kusima bako mucaci basima bakabine nibyo kusimsa mwene gati president Museveni no mukundwa we kubeno bataha umukayabo mbagara ko munju yabo barga kororo ko mwijwe akababuza tumuruge tatu yamukoro gusima ngo abantu batsima batahire naki na promise ya karuru apana kashe ko ndikanje okusima okusima kurutangibo ahubwo akaja mu cyunguzi naye bare waragwino munjwani wawe akakwende nara kakorere cyakorire cyona ukenda kukibaza kandi numanya ukubasima bwana president Museveni nababiye bagiye kakororo bagiye kumusima nayo yogiye kumushaba ahubwo nyangu kwera no mayangu yo ndakusima president Museveni umurembe gwe utungire nyingi genda nemwe nari ibiri uzemereze ku rujyo two president na kuretereza kamwe just one district kamba nk'icyekozere abakazo yonka barunde inente 50 bazipakira bazho kirihora barunda mukaga zaza kukora umukoro bazirya hata kusima abarekere hati opata kusima entinga ya RDC wa information ya Africa wampe kintu ngakujya nti yebare je ritangiye bona ritangiye batumuhire rero bakirire kada mucyunguzi wijo wanje wijo wanje no kireba wijo wanje wija nenshaki wagirye ubwo no wansima enshaki wija ne wagirye wasiga wagirye kuno kusima so mbe muje kubiya president Museveni muntu musima abantu abagire kororo baye bagiye kushaba president Museveni batagiye kumusima katugambe tuterezo nyankore mutinga umunyaruganda naki kunka urunyankore tutereza abagire kororo bagiye kushaba president Museveni baye batagiye kujya ki kumusima kuno kumbi yo bakakweta kuno kumbi ko benda kumusima kwizoba bagiye ngunyencha kare nare eberonka 30 byo kwa na ngweno nukuma ngwenda kusima president Museveni nizo bagiye kusima president buri yomwe yabaha media kimwe bamahurire muje mutwate urukomanya ngo no murisa ayemeraze okoze ryo rutoke azumutokirwi wacategereza urukomangwine duka ajemerere urukomanya ngo harheki owazwire degree omurebe gwa president Museveni ayego fire ajijwari tumurebe ntubasa kusimara no myanya tarukushana kuko sitagiye kororo kuza kubiho uwikitirisa president umusibi yamshana bakakweta ngubize kumusima kandi bari bagiye kusima bagiye kushaba kandi utingwe kuza kushaba president nyinka hezo kumushaba thank you so nyowe pinyikirize ngwaye bagiye kororo bagiye kusima president tine kiba mutwarire neki nacu konka bari cyangwa bamuhagira tinkwamya garamani tinkwamya ngo nabo buri ubahagize arundi jo munya arumuntu bo bagiye kweyoreka noga barundi jo muntu ubona connections
nuwagaba umene ari arondije umuntu akwasa kureta barabantu korora umucayi free bantu berese haruje kubasa babenu bashera amagoba ejibiri business byikuguze manu mukama wacherema anzurinde no kukanire tamu nabona washa ba president tamu uwo atisi wo tabwire president ushaje minister ugambe na nanka ngarondera abana babe mirimo barora bakorwa berondere so no kwetega bari befo kakuriye kujyo kwetega ko tutari kusima president mureke gumana mbiya no muhindura nyankore kumwe mwenda kusima president awe amanyana gwa kitora ayinaga ndamakantungamo muzifunye muzemereza hari ikindi kumanyomo muri inkore bahinda kusima president Museveni ento mutwaro nazisya muzifunye muzitware hariya abajyati nyoti nyine irisuzo ryo kuzitamu irisu leto bugambe batwara form ya government koko kuza kumbihirayo ngiye kumusima that is a right Edward niyenda kubana na kurse y'abantu bagireyo kose bagireyo ko rashaka kwaza yo kora ki konka bagireyo nangwa nyenda kusasara n'abanyantunga mabi barstrand da muhanda aho inakabe kabaho tetwe twabere ka RDC naho kwabere na predict ngekera aho nchekaye ni tetwe twari abantu barstrand di ukocheyo abanyantunga mabi stranded tumaise stranded niko ku ade motoka yafa mpira batugara aho bajagumiza mukajenga na cyo no rwanja abantu ngamutwine byafai so maburabura nyawe nanyenda yes kuza kureba kusima bano tusima abantu bagire kororo babiri bakusima yes bakwise parameters ki kugira ngo this is a great performance HM bakusimira president twine parameters hariho services zishime kwa twine emyaka ninje yitwa amarano rugerero twine president Museveni ndiye akakiko kirwaro rya rukwere center 3 konkani manyangu hino tumaze myezi mukaga tutine hona mbazi ndiye isha body ya Ruhanga 22nd school na ya government konka tukayireka kujya hekizimbe cya gamenye yaka myaka 23 nyuma nambwe ntatshazire mutwa yikambra administration block twagishakarira all students government ile cyazireki so mbere nyebuza yes bagire kusima konka bari basima nsima kugira ngo ni individuals kuko yajya ngo ninye kundire me kuko kabantu mu karuru yine bikafujya sente bakutambura nabyo ninga ntureba ngo buherezo myaka 28 ndijo community zito ziyonze yongera ayo kutura kandi municipality actually municipality yona tuje transformers yina z'amashanyarazi zamara imyaka 8 bakazinstoringa same category people bagaraka bazibanduraizing hata ni myaka 8 twine amashanyarazi mu municipality but people are here bari kana mutakabia arabise batubia ngo abantu bari sente bonga na government ine zetire mu zempa musho kino kwa prepare ngo kororo esente zikugomba so na government ne betire mu esente zempa musho prepare nge mukoro ngejo president hako banazi so really echoksi makabe takuchanga konka president we no bwa kotajire koro by the way abantu bamusiba so konka kwongera muri sasa zino kashanga ngo turiyo ntisisha sente hata ngabaza yiba musima ibo no ferwa ki owaje ni manyise kashinyoti kamsho mana ndiye pamsho sente zanje naye baziriyo zisikara hariya really koko mushatorevera ngo ayina mani amani gukora ki amani kumbantu manya mugategereze baremo bagumira badakumbugana zagama muzeshomba abantu yaya twofizije mukasheshe muneza aba MPs bamwe batanga gasente kabo izo sente nizo ga owa president aba namanya tintunga mwenye kada mchunguzi na serika milioni 5 kupachara abantu banje basi bije bansim kile barebereza abana mwenda kampani kare umbar kompitire waje korna chaka chimukore koro mwenu nyoni ndamu iganda right is went ka stage yo kujanga abantu no bari no bajya konka hamwe mutubia kare tibetri yes konka abantu tatu bari no bari thank you John kororo tujiri yumbi njya koreki achinge business yego mbita kujya kore ati kora muraro gusinga NRM njitwire mu bwiraburengwa kandi ni manko gukora rero hatu batakubiha ngo tinguma ko gukora ekibekire kololo ni intaro za bakazi beitu babiri kandi intaro izo simirire ko baseta side okwezi kwa kasatu same kololo akalo mukazi na wakaleta abantu bagamba Hajati Adija na Miaro uzei that powerful woman yagamba everybody akajoire t-shirt eroho ONC Jajo Marako na cape ya white eroho ONC kwa kwa rai kumei nigete mwe
now secretariat wasoti yaja harubaju omujabo mobilization ya karuru ka president kandi akaruru kari hihi kandi akaruru aba secretariat n'aba office of national chairman nuho beyiha sente zo kugura amafamu zo kugura amamotoka amahanga agabeine zo kuswera abakazi no kumbeka ibizimbo mutawuno teina handa abiha sente ne karuru abara DC omusara gwa DC gwe myaka 3 ezakwiho mu karuru kamwe nizikirugo. You get my point? And so many other civil servants. So hati ninjira neza no yagira ngo mukwetega. Number 1 no kwetega kugira ngo kanoso to muntu yarora ngo sente nyingi omukaruru akande sokora abo mureine nango kugira how can I tap into that? Absolutely that. In my view, President Museveni mwashimiri kuba natusima kumutera karuru tukakamuserura ibyo abantu baburicho na services nezero nezitaro tumutera karuru na hatari ngude tukatera hatari masanyarazi tukatera matengwe za PDM tukakire abantu bakatera President Museveni abakumwima karuru bakamwima konga bakamutera tubakamutera ngo imbabazi yo marwaro yo ganagamba nubwo tariyo bakakora ki na who is supposed to talk there no bantu baburicho aba batinde imbabazi nari nuwe nuwasibiri kugira ati bantu banje kero cyunu neiza kugamba radio zona ni papora na TV nyenda kubasima inywe abatano bantera karuru nangwa na abantu abankora nababamwe no batakushiriza mirimo yabo kunga nyoni basima event ngazini nyo first of all kateninga event emwe bantu arachuba naja event kezi nona rekire kujombite nujuka ne bya general MK unkunda muno ngandajaye okarambwene not at all ngajaye najenda no muntu umwe yabera ari nabikura ari ha center yabyo hati twargayo yandabe hantu hamwe yagera tuburi aho kanyize tikari na mulinda yabura yatahuye no cyantereso yanyeta sankazana hati cyiro konsigira bagagenda tumanya ati mbe nyino munyago mbente kwenda kujyana go ahantu mbe nyenda kwanza gwahora ahantu hata ati donsande rubiyenje hati haliyo ati nyenda gura hike mu itaka hati we kan weekend umukoro katugurigiro cyiro Saturday hati kan Sunday yusente wazijat kandi ati zihire kuri yagenda yasasora milioni 12 ubuye ndacyama rero sibona kastera umukono yagera tseninga hana yanga kunkana yampa ngunu fiwero nambuza fiweru akamotoka kanje kacyako nomba fiweri ya milioni 5 fiweri milioni 5 izo yagera tin fiweru gumanazo of course sente tubazanga atanyonganja kwanga sente so kwanga nawe umuntu nawe cyera kubatonga nsatya kitari no rero manje ndiri kugambira person experience emo yose cyane ngo umuntu akwantu ari umukoro ogusako gusima konkawe yedaina milioni 12 zogora yasajyaho na fuel moto ganje tegurinje mtwara sato yamba milioni 5 ngo za fuel mwana wanje na hana show na karizira ashoyeje and this very show tukatura not once not twice now hati nyebuza umuntu ogu kaninye kundire esente zarga ninye kundire uko bakana byo ninye kundire aradisiya byo ninye kundire ninye kundire wasajya balance yo kwa milioni 5 wagura eka ya milioni 12 konga ninye kundire buri mo yidoko hati wezo zarga echo ngoma ninyebuza ndana tebiti banje kundire tibitavuga kamwe haloho ensongi wabe gobere shokangere kandi mukavuga nakaye hori atunga 12 na 5 hata ibintu bibiri biri muri cyo nama 1 hala abantu abibire kimwe sente za government neba kanga aba security na yenda ngo mumurole ene president heihi mumurole ambiyo nagamba nawo mukutu nyencha wabo CID tukchero wasenindi you cannot odiche ngo aba directors abo ba NRM nubo basanjiro na 3 billion umunju one of the directors no mukazi director finance nekesa wundo 3 billion ahansi yekitabu halimuneza dola umusango gukabura na kuvura bakajya ngo ibana shubure no problem na shubura motoka center gukubura motoka takusura musoro naba media tumtikana muraghandikiro ndiyo ni kugambira it was all over including the national day which is new vision now nogera ngo director 3 billion askari akaziha sitting room so bedroom akadizinga kandi ba director nkawe kandi mukama wa director aba secretary general uwe nawe nizinga
so hata abo nubo kugira ngo hati kanosote ibintu bilioni bijya tukizamana twete muzeyi we be seen around the president we scare off some hata kubuzi nogira ngo atari president hati kwesa moninjira tumurete umuntu ono habanta abene organizing ebyo no soko bolo wa security wabugumuki ubukorga ukagira utati myenda seninde utati nyenda dongo utkam here and report about this you cannot abukubo rede you when call CID konga yesterday aba manpower overall mu security yokukuma abantu hati yule mu security yokukuma abantu abadesire seninde nyencha no msawoni this is just a scam nebenda kutomeza president no kanga aba security ngo batabasera aga memali ya sente government etere msente nyinyi antiyo social media obeta kwa abantu no babagana ebyetane tano na t-shirt za mzee ekiro kandi yotane tano umuntu kubito mucuba bakanga kukamo ukarora ari nagira ati nyongera hati zabo zabanyinji ati nyongera sente nzane nekundira abantu batera basumu hano mutwe kujya kororo mpeze zeratoire nkande zerakugara zirangara nze kuzihayo hatugona bari nyikundi radisi abantu binyite bikizana niwe mbwenu wahurira bamwe batu hino kubagangirwamo ikikumara barabaju icyo takukibara embibo yawe tiyame icya murabaheyi yanjye mbezere nyuma abazi ko kandi yagaraka yabari manikura hati ngene kikena ngo nyana banje abitegereje n'ikintu kimwe hata babo bine calculation zabo kugira ngo iki kunda ntakigoba directly or indirectly hati tinguza kukibara konko muntu warga hakatsigaho business nubwo umushana katsigaho enteza kaza kororo atumuze yebari tegereza umwaka guru kwisha twaza kuzumburu oraye shungera ari muzeyi naza kumwekurira mu marago kandi agarya shanjete and by the way nyenda kugambira akaruka 2026 nebirashembe nibiza kwa struggle kwiha yutuki iwe muryari egin statement mwani kawagama ngo kagabo miliyoni 5 kozikorira iki hati utokare ngwi wagira arivo yabari yabari kwiba cyo nabirimo atori umuntu abutosha we agizere yatemba motoka yaza kororo yareba president hashtam hariya yahura yashemerwa yamusine bitarabire mbiyona bas yatemba motoka yayirisa yanyisa yayigarankahi nyisaba kubuza radisi now you just briefly yes Museveni ubwo amaze hano imyaka 28 tuwizire akeiza naba Kahindo Tafire naba Dr Kiyonga naba Jim Muhwezi naba Leteria Kategaya naba Kirunda Kivejinja naba Deputy National Chairman with Moses Kigongo notekereza umunyi wa view abo bona tebakaroraga mu President Museveni akora kurungi teveine capacity yokusikora umukoro go kusima president gwizirwe kujya kukoro hati abo category y'abantu abo beno iniwa view norora ngo ejo kurimwe yarigena nayo kandi unateka hwiro completely woto bakorora burungi go president akodere thank you niteka izire kuruwa abawa abo rino tero mungaro kandi nyencha muri ate cyose meko manikimo abo bona bo wagamba beine farms nyingi zo kuvuga na president Museveni oba mu cabinet oba mu seki oba mu neki oba nkahi kongogo muntu wabutosha naho kusiba nayo ta president buronka aba bwana ugamba ko akona mu taburura hibayendera tukantukaje kandi abamwene basa kuteka teka hati mwana wanye ntiga yanagira atuba mweta atuba muhenta atuba ni kiryono record kurga president no bwabargira umucaka abagire kumuhibintu akabyanga so eki no simi soto muntu ekikutana necyari kwenda that's one ecyakabiri yebare to kugita musha ko ngani impango nimwabaze bakoze statement mpango bamujyangu yebare ecyakashatu ubana bajya kuba kumushangira ati ngo witungamo okitene sa rwakandare arigire kurga ibiro byahoye on invitation banye kunire bamwete bavara yero yabo basi bana batera ikitaguru now ni nyenda kubera amazima ndubwa kabamezi gabo bakabagayinire nebe dara bakabyetera katararetse yina rwikumi konka kikamuzobera kugira ngo bamwete basibe batera ikitagura bakugira ngo nsima muzeyi so kusima muzeyi turbanje honorable kana bataganda kumusima numwira kumusima nabo honorable David Anyushire ni kansara wa Gurita na kanso kandi umusima buri ciro mugabo kandi tukamuserura na free honorable David Anyushire ni kansara wa Gurita na kanso
mu district ya Kamwenge yanabasima okutensagi and Nelson Bashija Arbulisa district nawe yanatureba yanabebaza abo show then message nijo ya Nwataho James arwetamu najyangu nyabariza mu Mtoni na Ujoni na RDC mchunguza abo kutetsa kwabo bowaze ikintu cya President Museveni kuragayo akagara budget mu parliament integateka ngo abirashyikire abo kuba ba MPs bakazoko bakora budget yabo nkabo baje umuhereza yashanga igwiremo yajya bagarerera ngo bagigarikiye mu kandi ko bagigarikiremo yagisayininga ikintu bowazi President Museveni kuri natunga abantu bakwatansa nabo je Ugandeji neza huka na corruption ikindira bwo kuba ibyo byonana biretwa corruption bo bari Nwataho James rweta mukatu kwatebwa mu byo kufundikira program Edward. Yes, please. Now abantu bizire basima president and chomwe ombergireyo na ni Richard Todong kugira ngo ombwire utubura hare nabakutwanjura Gen Museveni aba 2026 abahingwize Gen Museveni abe candidate wa NRM 2020 no kweyongerayo bakaba bari members ba SEC and omuntu wa NRM wakwariyo kwerana ko isima wa president atari member wa SEC abantu abeke baburiza abanyuganda bakagira NRM awenchi ni shote chikomerwe position kushote ring fenced. What does it mean have internal democracy ya NRM na democracy ya Uganda kutwarana katugambe cyo twendere ko analysis ekina cha NRM nango almost ni jane bindi you need comparing na some other organizations mutashita mate kakantukeye na constitution yana ajikorana wako na influencing abadaine huba members abandi ngwene kicena na kisindika kitamo so movement hata ahekire konkana ngo ije twatwe no chiko by the way akomoteri shakaho omukazi no mchara no representing abari manager a second something like that akari na buza that movement yitu inene akwa roneria iyo muto ato muntu naza kora bana atekaho MK ahatekaho President Museveni so ekichonka ekiriyo nchoreka how they are struggling with that party so abantu baburijo nangwa nanyo ninyebuza anti arabisabe yanagamba banyikundire abagire ko that another structure when ari nanyakire nicebuza mbwe bo binese ninga hakastama abantu bake bagira ngo ito twamuhinguza so really ninjanga umuntu wahansi takabire consider kana bakoreba mu parties batapfa considering umuntu wahansi na nakarura ka general elections na ko still it is the same challenge we are having abanyantuma mbasigo so if we are to actually to make this country happy mazmu umuntu waburijo nawe abe consider otherwise parties abakuzerembera bari no bakore byabo no muntu wahansi nko kubana bagamba batayibanje kuba kwiwa bagira hakagisha ko kugira ngo baza kusima ajatananyo bundi nkaki kabina ngamba nebizu byanje na president abure kongana chance yo kubigamba na speech yiba hi abako bagikozere ubaroho abako gibenefiting konko ko muntu watambula tunga maybe abamuni babagire no mu trip uzakorora akasiba na ishongora nabo bakamuri bana president kuko bani bagamba twinaba ikaya Crescent Hotel mbashangwa kamukuzi mbarara bine hotel nungi bine garden zaho kore mukoro bine accommodation nungi bine restaurant nungi aho kutunga chance cha mshana cha churo byona byo murembe ebyo kunyu bya buri kika ebyo robine bitorobi kandi no bitunga kurabira service customer care nungi kandi birumanya gurukwe mariraho koraza motoka ibyo kwenda n'ibirungi ekaya Crescent Hotel mbo kuterebera mu program itishengero burwa mukaga noga tusimire president what next noja tumuhire maniki kashabanza cyabiona sima president chishiri ko myaka 18 ayi byakozire nanye namugwaho ni musima Jean Couture nyine yanjye yitupfa kugenda nguza kwebaza nyine yanjye njuma kada yambehera ngo itakwakirente munata ine cyakwakira nabya kasese twazumuha nabyakire na kasese just did abantu babaje organized bitari mu kukinika niyo ntekateka ngo nabyira ki
ibintu nabyakira uko kugira ngo ikiragiro cyangwa yabyakire abato mu government so to twatuye ngo ahumure tumusima no kumura ukamwe no wayize mutakabire tina hashigambire ejo tina hashigambire ejo sekretari general twagize abantu bakimwenda sekretari general twari gigambire ko ngaho president icyo tajigahishiremo abanyabutumwa bw'abantu kandi narwo mbantu na nyini rwo mbantu ariko kwetwara ngo wako abantu ahi bari nyuti maho bari vox populi vox day timo baba biciro mu nzawe ubira abantu biro ko mukafutiya nyabagamba ni abantu abukumanya n'ababendo bazaye turutendera so haro kuhereza president umukumusima umuntu nanda ko arasimise president ikintu cye kibe kirye cya ecenga igipate niyo kagero Yoweri Kaguta Museveni igipate rero takwena mu kibe cya Uganda so atawun ho muzuburi igipate niyo ha NRM everybody has disqualified themselves okuyo president Museveni enkorerho ekibina ne cya president Yoweri Kaguta Museveni NRM ne yinkumuntu n'ikintu ki nkumuntu habo kwa butabetekateka ngubona binamane ikintu ne cyabo akababingamo yasigaza mwaba kafifi na katana atambikaria na kuru kwa kwenda shitamara bicara zagera ki so ekibire tokwetenga no kureta maryo wera imka haja ati ukuryo kunkureba toru wa movement munongo yiwa kuyamu aretoria so ekintu cye na cha rengi kokoro umuntu natereza mahuringai atray akartaka uyu na ine reason uyareba kiri yenda kutukura je kandi shanje kutukura yenye NRM ni kintu cha president ni kibina kingumuntu chiro munondizo na wana kwota nichi inkumuntu ukwa kuchena kwa kutegeka kwa kuchena kwa kuchiriya ecyo yini kizato ni kirere cyaro ndwarayo ndwarayo na shingere cyitanaga amahuriwe twine namba y'abana Uganda abini ntekereza ko yakadamucunguzi president tusibire ndumota twongore na kigambo yes kandi babara majorite nzakutumya ko kandi njangu nyine soka na hata bagiye nyeje baje kujya mu kanisa babuze muri tusibire na president muhabaziyo yes aha agambire cyo tebya gutoso mbe mgire kora tusibire na president na message abantu abakunda president kabe RDC kabe ba director kabe baki asemirire gukora kuto mungore na president akunda neba enjiri yo kwiha abantu mu bworo kane gambo wa president wenka seninde weyayu todongo kanta ko korora no any single person sana ba RDC yes they do RDCs no for her wealth creation programs more than all the ministers combined together. Yeah, interventions of government. They are not there. No babara no kubabara. Umwe I think Frank tumwebaze akatandike huru yo kugaba tractor kuzaba geiga kucha yaguri with him. Aboro bakajya mbyabo yo kunywa maro no kutoka bakazi. Yagaha bageiga bahigi. So, iwe secretariat umurara mukunda muzeyi, enjiri ya muzeyi, eyo kurwanda sobuna. Nito ntwende bintu bibiri byonka. Kwi abantu mbona ku kurwanda sobuna. Akatuta kubarora mukora hali yecho. That's number 1. Number 2. Pate ya NRM niyo president Museveni. Kandi ekyo tani kibagambira kuruka kara. Pate ya NRM niyo. Ibu akagitandika kaga ne 5 abarumbona bakabatagazi. President nagira ngo akatandika akatukekano. Nkaga ne kada mtukuza kayazi ngunangu. Hati no sukujuro ngoro memo. Olo memo ukatamuki. Okuba itwe no batwa t-shirt zabusa. Batwe kufira zabusa. Batwa sente zo kusera karundi za. Pate no omakaruka US kwa wano You have seen so many democratic fundraisers pulling out the money. True. So many. Mbaragaye bagira ngo I'm no longer financing this party. Omwenaremu o atamusenteze no nicho mukono nyo mu Uganda. Nobody. Tali minister tali chigonga taroho senteze wa muntu wo kumusebeni. Nicho korora Uganda. Umuntu bamuha secretariat bamuto just briefly bamuha secretariat bamuto mu cabinet nyenja bamuha mu cabinet bamuto mu secretariat and it's fine to dong akari mu cabinet